Mwambithania Abigail Mushira nethirite akiruto wambi ati athwanirwo baraba kuringanithwa ne kuokia mututi Dennis Sniper pete na mbere kuria rumande mwaka tariki 14 mweri wa 3 mwaka yo kuluki jaji nethirite nende akiwa ntere cia thitango na athwanirwo baikethira nende kia maromba yo mbere ya tariki 7 cia mweri wa 3 baraba kuringanithwa na mantu ya na mamba ya kithira kiringaniro no tuike ya mbere mwere borwani abisa uroi na fado nende akithira kinya file mbere ya tariki 7 cia mweri wa 3 kaite no kau ndo mwekurwa mututi Dennis Sniper nethirite akiamukira thimu na kinya ntumiri cio mumakia akiwa muntu munende ura barethete bakirira bonene kwithira bateithia ndene ya mucio nethirite ahikirwa mpene akiringanithwa na kuthukangia into bia mu biashara Moses Lichorontere Chekaboito Mario Nikarugi aina ripotie Kenneth Mutua ire tariki 29 mweri wa 2 mwaka wa 2024 athwanirwa bana bakonie kukia mututi Bernard Muthiani ura wijekenia Sniper ya mbario niriwetetwe kotine Kiambu mbere ya mugambithania Abigail Mushira uro itete yamba ati bana baba yetana mbere ukara rumande mwaka tariki 14 mweri wa 3 Jaji Abigail nongelete kuwa rwangirwa thitango na rwathwanirwa rukethwa rwikinya maromba yo mbere we na ramamba ja kethro ya kiwatanithwa na kwethwe ya mbarimwe na muno bakethro bolelanite na thitango eu eorwani abitha mwene file eu akethro ikinya ripoti cionthe tariki 7 mweri wa 3 amwe no family ya mututigi niremerwo kinya kirikoti ya Kiambu ya Mbenere na bariua itumike kuremo wikinya no tuba kwithro mocio Francis Mutuma ura wigekenia biti na wati na rimpene cia Borisi na niwe wari kiongo kio na kubangania mitaratara ya okonio swa kioto kia Sniper baba ora Sniper actually no baba kurita nguno nto wetwekana wetora toro therio no kuigwa mwakoro Sniper no next no ayeri kuma biti yako atwa no ntendo bado ona biti ito twari antambe kweta ku report manto ya kora kwa Sniper orende na waterwa na nunu ari kiongo kieto no ari finance yeto no tukamata konto kuonde na bamenya bawata muntu ora the hand actually bato tebo tukomba iweta nonto no ari direction yeto no atwa direction no antunga na manto yonde kuringana na family je barua ni bethirito bakimakwa na kwirwo kinyabo baekirwa mpene na barua bati kurara misini obwa na bati kumenya itumikia kwa ngaikwa batu nonto tu family turari twite Nairobi ya mbene ya maretu twerero rikurarwa tariki 29 mweri jueli lakini tu family ura turaibangite wita Nairobi muntu uro support family ya wembiti awatu akenda atiga ike family Nairobi no tunora turomera kimbesa na nora menyana ara twitite nora twiketie umecho antubo nde baraba usikana baraba abwiri wite ya mene bamberia kuwatwa kinya unika ndiraicithite tukira waituchowa na tutikumenya makocha yetu imbi tuya family nende itwanjirie kwa ngai kwa kwi muntu utumira njeri ya thirikari utwangaikia twi watu otheri na tware moi wita tutitire safari no ntura uraromera safari na arawatirwe na ithwa na ataikwa kotini kinya riu na tutikumenya kinya na araiki na tutungwa katuwisi itha twi family no tutithari turirwo tithari tutiwatwa orende ngiaria thaibu Francis Mutuma na tumwita Francis Mutuma lakini yekene ya BT ya indene na indegete ruma sieti yo next no ndito twakirie twambiriria manto ya ondo ndia nyantorokete na bande ngajende nyana bambinga watu twana tonunu mukoro kwa ate nyambwa nkamutianwa twana ini ngage ndia tunya na ukithake no atwika ondo tweria tujeje rero mara itokwero ru ari irio next onte okira ndirende gukwinyani nkachikiru ari ningo kwa DCI ambere thibonde kaketha na tambethetie muno twikana ronde mte mama mteriana there ate no ndindo tuwira tukwenda justice. I'm ready for everything. Francis Evairae, one of our family, actually no atomoya ya baba yetu nuntunwe mukoro among us. We find one of our family member nego ntwetherete na bato from the one monke rwari atote anelia actually turari nya twetanwe Nairobi lakini tutombere ku make nuntuno ari ato finance no ari ato kamata monka konto ko lakini tutombi weta nuntutenwa mea mtu okaitirwa the hand ntikona niaga kwebonge umba iweta mbere nuntu muntura level ari linde no atekoneka muno kire family je ndena kimako kenene muno no ntugo kwithira thaira tuthia atete justice ya Sniper para batutongoretie bonthe
kuma nya ma MCA bara bakwithira nya bakiba cio kiao kietu bonta no ka bako wato baingi to kuiba mara to kaiba thimo na bawetwa na thimo na mmoja wao tukona kinya tu tena utethio nontu thirikari thai ikaria yebia eokiria muno imbesa nontu muntu ura wina mbesa aikara yambitiere ringi simba ile ile ringi mbisene ate ukara ya muntu uri ringi kuo thai ndomia twena jumia tutaurara mucii nontu ka tuthangikua oninga matatwa na tungaita atio kitakene mucii wakwa ni wandikithirwe gwatuikika batwe tukaithirwa nyumba na tondu tukaithirwa nyumba kwina muthaka wa Meru eta Steve na watirwe nondu wa maundu acinaiba na urwa mwanga ama cibitari achuma kuona nekerirwe yamba kwina mutuma nawe na wati nawe nekeri yamba bontu wau ndeu atiri ndu acoro amenya atiri oni ndi na tumiaka kwina githiri Meru na kwina giciaro Meru na kwina Kirumi acioke kwi akuru pamonie araterete mukinyo kenda areka ututhangikia nondu etuwata njera ciujure na nginya kethiwa ni ekitwendwo nau nondu atireka utuwata nondu maundu yau yakethiwa yamumirite atena kiorio yatika atia yatireka kuigua ende twenda kwitia kiu mwanga kinya tuwatwe kana tureo watwa manyumba yau yakwithwe yaithwe nikenda akioneka na nontu bwa itumiki ni bakuromba thirikari ni bakwamile bareke utumirwa imakania nomba tukuromba thirikari ituolele twi family tukwangaika nontu ri tukaurura kitakene kinya nana ya batu icithite twichumbura wanoteswa thirikari yututesa itukumakwa muno twi family na itumiite twina ironda bitirora nkorone ibareke kuba kiao kia mbesa ibe kiao kia tutumbi murungu atulaithiria mwa family je tukwereranio orere atio muntu no tuthekela akiwa twina mbesa nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa.